Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel. Birimo kuvuga ko Lieutenant Colonel Willy Ngoma wari umuvugizi wa AFCM 23 yarashwe ndetse ngakaba yapfuye. Lieutenant Colonel Willy Ngoma wari umuvugizi w'ihuriro AFCM 23 biravuga ko yarasiwe mu gitero cya drone cy'ingabo za Congo FARDC mu gace ka Irubaya. Bamwe mu bari ku ruhande rwa leta ya Congo baremeza ko Willy Ngoma yarashwe mu masaha y'igicuku hashyira saa 9 z'ijoro hafi y'umurima munini wo witwa Gahizi bya saa 8:42 bya mu gitondo. Kugeza ubu ngubu ntacyo AFCM 23 iravuga kuri aya makuru. Cyakora Lawrence Kanyuka muvugizi wa politike wayo yatangaje ko agace ka Irubaya kibasiwe n'ibitero bya drone kimwe na gace ka Karehe. Yanditse kuri X ko mu masaha ya saa 8:43 za mu gitondo drone z'ingabo za Congo zarashe zidatoranya Irubaya mu bice bituwe byica abasivile b'inzira karengana. Ati iki gikorwa rero kibi kigize icyaha kibasirikiremwa muntu n'icyaha cy'intambara. Makuru yize umuseke wamenye nuko Lieutenant Colonel Willy Ngoma ngo yarashwe agapfa. Munyamakuru Steve Wemby uba hafi ya Joseph Kabila ndetse na AFCM 23 yatangaje ko igitero cya drone za FARDC cyagabwe ku modoka z'abayobozi ba AFCM 23 cyakora ntiyavuze abo cyahitanye. Kugeza ubu ngubu ku mugaragaro ntabwo AFCM 23 remeza urupfu rwa Lieutenant Colonel Willy Ngoma kimwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC ntacyo zirabivugaho. Yari yarazengereje rero ingabo za Congo Kinshasa. Willy Ngoma yamamaye cyane ubwo M23 yatangizaga imirwano mu mwaka wa 2021 yagiye agaragara yerekana intwaro zafashwe n'abasirikari ba Congo bafatiwe mu mirwano ndetse anavuga ahantu hafashwe. Uyu mugabo yagezwe amashanja kenshi ubwo AFCM 23 yafataga Uvira mu kuboza 2025 nabwo ingabo za leta zari zamubitse ko yarashwe na drone gusa nyuma aza kugaragara ko ahari. Willy Ngoma yongeye kuvugwa cyane ashushubikana abacancuro b'abazungu bari birundiye mu mujyi wa Goma bakaza gusohokamo basebye banyuze mu Rwanda. Urupfu rwe rwaba ari inyundo ikubiswe mu mutwe wa AFCM 23 bitewe n'umuhate ndetse no kwiyemeza Lieutenant Colonel Willy Ngoma yagaragaje muri iyi myaka ine intambara imaze. Intambara ziri muri Congo zafashe indi sura nyuma y'uko Congo izanye abacancuro b'abanyamerika bo muri Blackwater. Ibitero bya drone byagiye byibasira ibice birimo Minembwe, Karehe ndetse ubu ngubu bikaba bimeze nabi Irubaya. Ibi biraba mu gihe Angola yasabye agahenge ko guhagarika imirwano ariko ahubwo nibwo yakajije umurego ndetse na leta ya Angola birimo kuvuga ko yamaze kohereza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo abasirikare n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi mu rwego rwo gufasha ingabo za kiriya gihugu mu ntambara zirwanamo n'umutwe wa AFCM 23. The Great Lake Observer ivuga ko ku wa 18 Gashyantare 2026 aribwo Angola yohereje abasirikare bagera ku 100 ku kibuga cy'indege cya Kiremi mu ntara ya Tanganyika. Nyuma y'amasaha make kimwe cya kabiri cyabo bakomereza mu mujyi n'umundi wa Baraka no mu bindi bice bigize teritwari ya Fizi kugira ngo bafashe ingabo za Congo Kinshasa. Amakuru kandi avuga ko Angola yanohereje muri Congo Kinshasa indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 30 na Sukhoi 25 zoherejwe ku kibuga cy'indege cya Kiremi kugira ngo zijye zifashishwa mu bitero bigabwa kuri AFCM 23 na MLDP twirwaneho mu bice by'imisozi miremire muri Fizi. Angola biravugwa ko yamaze kohereza ingabo za Sukhoi ingabo na Sukhoi mu gihe perezida wayo Joao Lourenço yari yifuje ko ku wa 18 Gashyantare AFCM 23 na Kinshasa byatanga agahenge. Nagahenge Lourenço yifuje nyuma y'ingendo zitari nke perezida Felix Antoine Tshisekedi yagiye akorera i Rwanda kuva mu mpera z'umwaka ushize. Andi makuru kandi avuga ko hagati y'itariki ya 19 n'iya 21 ntatari Gashyantare abahagarariye Uburundi na Congo bahuriye mu nama y'umutekano yamaze iminsi 3 ibera muri hoteli ya Kelly Garden i Bujumbura. Yitabiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, mugenzi we waturutse i Kinshasa General Jules Banza Murirambwe ndetse na Minisitiri w'ingabo wa Congo Kinshasa Guy Kabombo Muwadiamvita. Hanyuma umuyobozi w'akarere ka 33 k'igisirikare cya Congo Brigadier General Mwakombo Luko Daniel w'ibikorwa bya gisirikare bya Sokola kabiri Colonel Kisembo Isingoma Benjamin n'abapilote baturutse muri Angola bitabiriye iyi nama. Iyi nama kandi yaganiriwemo uko impande zose zagaba ibitero ku birindiro bya M23 mu bice byo muri kibaya byo mu kibaya cya Ruzizi muri teritwari ya Uvira hifashishijwe ingabo zirwanira ku butaka n'izirwanira mu kirere kugira ngo iri huriro ry'ingabo za leta ya Congo Kinshasa
ribyisubize. Ubihuriro ry'ingabo za leta ya Congo Kinshasa rigizwe n'abasirikare babarirwa mu bihumbi barimo aba Angola, aba Congo Kinshasa, bo Burundi, FDLR, urubyiruko rw'imbonerakure, mitwe ya wazalendo, abacancuro baturutse mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo no muri Algeria. Ubu rero na Angola nayo yaba irimo n'ubundi muri izi ngabo. Hanyuma twihuta tunasoza, reka tubabwire ko guverinoma y'Ububirigi yasobanuye ko uruzinduko rwa Madamu Hadija Rahbibi mu mujyi wa Goma rutari rugamije kwemeza umutwe wa AFCM 23 wugenzura nk'uwemewe n'amategeko. Ububirigi bwatanze ibisobanuro nyuma yo kotswa igitutu n'ababurwanya ndetse n'abanyaburayi. Mu cyumweru gishize nibwo Hadija Rahbibi usanzwe ari komiseri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu muryango w'ubumwe bw'uburayi yagiriye uruzinduko mu mujyi wa Goma, aho yahuriye akanagirana ibiganiro n'umwozabikorwa wa AFCM 23 Colonel Nanga. Byari nyuma y'ingendo rero yari amaze igihe agiriye i Kinshasa, i Bujumbura ndetse n'i Kigali. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi Maxime Parevo we yavuze ko Rahbibi yagiye i Goma kubera ko yashakaga kuganira n'impande zose bireba mu rwego rw'inshingano z'ubutabazi gusa. Yavuze ko inama ye na Nanga itigeze yemeza ko M23 yemewe n'amategeko. Parevo yakomeje agira ati, muri Mutarama nasabye ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi wagira uruhare rukomeye kandi rugaragara mu gutanga ubufasha bw'ubutabazi ku baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hadija Rahbibi yahuye na Nanga ku wa gatanu w'icyumweru gishize nyuma yo kwakirwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Nyuma yo guhura na Nanga kandi yavuze ko yakiriye neza imyanzuro y'impande zose bahuye, yemera kurinda inzira z'ubutabazi. Hanyuma rero Ububirigi kandi buvuga ko ibiganiro byo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kimaze umwaka kigenzurwa na M23 kugira ngo gikoreshwe mu bikorwa by'ubutabazi byatangiye ku cyumweru gishize. Parevo yashimangiye ko guhura n'abayobozi ba M23 bidasobanuye na gato ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi wemera uwo mutwe w'inyeshyamba. Komiseri ari gukora mu rwego rero rw'inshingano z'ubutabazi gusa, bisaba kuganira n'impande zose kugira ngo hafungurwe inzira zituma imfashanyo zitangwa. Yunzemo ko abayobozi ba M23 bakiri ku rutonde rw'ibihano bafatiwe n'ubumwe bw'uburayi. Twerekeje mu yandi makuru, reka tubabwire ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ategerejwe i Paris mu Bufaransa, aho agomba kujyanwa na gahunda zirimo gutakambira mugenzi we Emmanuel Macron kugira ngo amufashe gufatira u Rwanda ibihano. Tshisekedi ari i Burayi kuva mu mpera z'icyumweru gishize, aho ku wa gatandatu yagiye mu Bubiligi mu ibanga mu rwego rwo kwivuza ndetse no kwibagisha byoroheje. Amakuru aturuka mu bantu ba hafi ye bavuga ko nyuma yo kuva i Buruseli agomba kwerekeza i Paris mu Bufaransa, aho agomba guhurira akanagirana ibiganiro na mugenzi we Emmanuel Macron. Usibye rero Tshisekedi, amakuru yemezwa n'ikinyamakuru RSI Africa aravuga ko kuri uyu wa kabiri Macron agomba kwakira i Paris abandi bantu bakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika barimo Colonel Michael Randrianirna wa Madagascar ndetse na Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire. Ejo ku wa gatatu nibwo byitezwe ko agomba guhura na Tshisekedi. Ku wa 23 Mutarama uyu mwaka nibwo Tshisekedi yaherukaga guhurira na Macron muri Champs-Élysées nyuma y'uko Perezida w'Ubufaransa yari yamutumiye i Paris mu kwakira 2025 nabwo Macron yari yahuriye na Tshisekedi ubwo bari bitabiriye inama yigaga ku kibazo cy'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icyo gihe Perezida w'Ubufaransa yatanze icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ngo gikoreshwe mu bikorwa by'ubutabazi, ndetse icyo gitekerezo kiza gushyigikirwa na Kinshasa yari yihaye intego yo kugifungura bitarenze mu kuboza 2025. Iki cyifuzo icyakora cyaje guterwa utwatsi n'umutwe wa AFCM 23 wigenzura umujyi wa Goma, ugaragaza ko gufungura n'ubundi kiriya kibuga bitari mu nshingano z'Ubufaransa ndetse ko bitari bikenewe mu gihe leta ya Congo Kinshasa yari ikomeje kugaba ibitero n'ubundi bya drone mu bice bituwe n'abaturage benshi. Hanyuma rero ni munyemerere dusoze gutya itangishaka Emmanuel, niko nitwa mbifurize ibihe byiza no gukomeza kuryoherwa n'ubuzima. Niba ari bwo wahageze, press subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Hanyuma ngiye nawe reka tuze kongera guhura n'ubundi mu yandi makuru ari bo bagezweho mu yandi masaha ataha. Mbifurize ibihe byiza no kuryoherwa n'ubuzima.